Welcome back to my YouTube channel. Today I will drink it on Sunday no. Today some ki Sunday routine bostanin ki chichuruk Sunday to stanin samyale dini. Tefia daksa chap langs tena bit ठंडी हवा झाला पिलो आयो स्तो त्याले तेने stanle diringi ma chichuruk ambang te mazik duya leltasa te skit pek duk nambo tinindul ngatang na chen ko black tea na inang ko namkin tea kalpin tini takola chicks taninli tini tadaksa plain paratha chunyali tin breakfast la ti pakpe phings te yot amun zinyali ti staninli kulzak chugan gun timira tini gulab jamun dish usti zen tini dish chenle yari mara chupa bulchot Rimpo rayale Kona tanle is such a kolak thus pinyale tarung au choi izikani betkia anindale ani agoni noyale tini ipura isama thuspin tini twin jig video jujes masung yale tini chap thu charte na in yale daksa tini lanchang chogan bostan je masung pat kolak thu masara tini lancha chospin zena tai shammo nang chicken curry chospin yale tini inle ne lasang ma dup sale ti daksa ina za dup pin tini dup pika yulen yale za chik tadaksa lasang ma dup ya guys tini ta chapik dugen yale tini yang dinner chapik dugen tini tete yujik chunyale za chik dup yale tini stan kazi chunya na stan yale tini ituk po ino yale ituk type po inokle daksingi I bukitena ituk po ino yale ina tuk po ina daksa chichik tups yale tini yo next po last day in hala chichik last yale nis last pin to bachun jikso tini chuchas kuntu yale la prabadi chuchu yale te otas kuntu yot tendang yo last pin yale ta yo chichik chana ni chichi so chichik chana de last pin ti daksa yo next po last pin le Nur çözeldi tabii ki. Ngacazın aldığımı çamit sote fia tabii ki. Dinner dup yale
Tini tagi ng chicken curry ng chajik juice pinyali. Tinsin le susisin ni jentuin. Abi dinner ng tang sari ali. Tini çizersin. Tangi taksa ko ng malabdring turing ato yang speak language shurlo. Tifiam ngitang doyale taksa. Tini ngi video kitna inne ka enchen. Ngira kaltes demok sortiyorna. Like, share, subscribe na comment judges posiches mano. Tini thank you guys. Tina supi in pindri video po. Bye guys. Tingnan tayo next video na jalin.